Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Futhi ya ha ri on exikarhi ka Benny Mayengani the president na Dr Sithole. Hi fike hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va tsala leswaku kahle ni huma la ka ngove ni ri se tihomu ti ya rima ka mukhulu laha u ta hakela mangovo hi mina ni nga khoma gaza hoko yaleyo ku ta tlela tihuku. Se hi marito lamawani Benny Mayengani the president va hi tivisa ximfumo leswaku ri eka lembe ra 2025 va ya bifa Dr Sithole. Ta tsundzuka leswaku ri eka project ya vona lembe ra 2024 va kombisa leswaku ri mahlasela xi le ka ngove, se va kombisa leswaku ri se va huma eka ngove. Mangovo u ta hakela ende mangovo hi swi tiva kahle leswaku ku vuliwa Dr Sithole khale na khale mangovo karhi ku vuliwa yena. Swi karhi swi sukela ka ku va Dr Sithole na yena a endli vuntswaka ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vumbulu bya Benny Mayengani the president a ri dakeni. Se nyimpi leyiwani ya ha ri ku yeni emahlweni. Kasi hi fike hi vona Hlavu the Gupta na yena a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela nkandziyiso wa yena karhi a hlayela timali to tala swinene. Laha hi nga fika loko hi nghena eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo hi fike hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president va nyika vonelo ra vona hi ku tsala leswi landzelaka. Hi ngheneni hi vona. Se loko hi nghena hi fika hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president va fike va tsala leswaku wa yi komba vanhu ku ri hi endla mali a hi mikwatu futhi ni ri ncila wa mangovo. Se timhaka ta ku va Benny Mayengani the president va bifa Dr Sithole ta ha ri ku yeni emahlweni. Se swi la ta vula leswaku ri eka lembe ra 2025 Benny Mayengani the president va lava ku humanyana eka Mr Post va languta eka Dr Sithole. Swi ta vula leswaku ri eka project ya xiyimbeleri Benny Mayengani the president hi ta fanekele hi langutela risimu ra beef leri nga ta va ri kongomisiwe eka Dr Sithole. Futhi timhaka ta ka Gazette Hill leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.